Masisebenza kunye sibheke ukuthi ama project development ingawaqala njani na. Mengameli we-ANC Cyril Ramaphosa wethembise kunaka tidzingo tetakhamuti taseMpumalanga. If you had to do an account of what the team has been doing, you will see that they've reduced on repeat failures. Induna yagesi Dr. Khosiyenzo Ramkhupa uthi lokucisha kancane kwagesi ngesikhathi semaholide kubangelwe ukuncipha kwekusetshenziswa kwakhe nekwenyuka kwemandla ekukhicita. London didn't train with us the last 4 days, but the medical report is positive. Bafana ibukene nemicandza njengoba badlali bayo labathathu lebabathenjwa abalimele kanti angeke babe ingcenye yemidlalo wakusasa nelisuthu wetilolonga. Ishonile wena wekunena sikamukele tizabeni teSiswati le-State Club khoma like SABC. Tikhona ke mbukeli Tindzaba ku YouTube, X na ku Facebook. Ungatifuna ngokuthi SABC Tindzaba. Kumana na SABC News. Sishayele ngetindzaba letishisako. Tindzaba nje. Kusiluma indlebe lobanga ngitipi tingerethi nikhungethene ngomphakathi. Sishayele ku 011 714 6133. Noma usithumele email ku news@sabc.co.za. I-SABC News. Live lakho itimele ayithathi hlangothi. Mengameli we-ANC Cyril Ramaphosa wethembise kunaka tidzingo tetakhamuti taseMpumalanga. Ramaphosa nalamanye malunga lenhlangano bavakashele tindlu tebukhosi kwaMhlanga eMpumalanga ngenhloso yekuheha takhamuti ukuthi tihambele umcimbi wokubungata kukhula kwalenhlangano enkundleni imbombela ngemgcibelo. Mengameli we-ANC Ramaphosa ukhulumisana netakhamuti taseMpumalanga lomuhla ngaphansi kwebaholi benzabuko labahlukene njengoba lenhlangano ilungiselela kubamba umcimbi wokubungata kukhula kwayo enkundleni imbombela ngemgcibelo. Ramaphosa uthi abaholi benzabuko badlala indima lenkulu ekulekeleleni uhulumende ekuthuthukiseni itakhamuti nesimo nhlalo. Uthi uyade ngelizinga eliseduru lebantfu labangasebenzi kulesifundza nebugebengu lobudipha emandla. Masisebenza kunye sibheke ukuthi ama project development singawaqala njani na ukuthi abantu bakwazi ukuthola intuthuko kube nentuthuko la abantu bakithi bahlala khona. Kusenjalo indvuna yemcebo waphansi netemandla kwere Mantashe ithi angeke ivale temayini temalahle kulesifundza. Mantashe uthi lesifundza sidlala indzima lenkulu ekuphakeleni gesi lelive. Uthi kufuthi tinako tidzingo tetakhamuti talesifundza. Prevalence of potholes in Mpumalanga is not a reflection of poverty. It's a reflection of a problem which is the heartland for energy for the country. Coal is mined here. Electricity is generated here. It's actually, of the 14 power stations that are run, 12 are in Mpumalanga. And therefore, that is not a sign of poverty. That is the sign of a heartland of generating energy for the country, not only for the province. We don't run away from the issues that are being raised by our traditional leaders. We do everything as possible to try and resolve the issues. And generally, we must indicate that our chiefs are people who are very humble and they've got tolerance. They do have a sense of understanding. I-ANC bungata iminyaka le-112 ngemgcibelo lotako. Ingivuselelo lobisi etindzabeni SABC eJozim. Mapalane jikelele we-ANC fikile Mbalula uphumele esihlangalaleni waveta ukuthi kwabanemalunga lenhlangano lavikela lona lebangumengameli wakuleli Jacob Zuma elidzabeni lwemali liyasetshenziswa kwakha likhaya lakhe lakanokusho enkandla kanti ke letiphimiselo tambalula tisuse umsindo lomkhulu ngekhathi kwalenhlangano kubuka leti naletinye letiyamene netepolitiki samukela umhleli wetindzaba tetepolitiki lapha SABC Mzwandile Mbeje asikubingelele mhleli sikwamukele etindzabeni sikwamukele sibingelele nababukeli
Mhleli naku sibona Mbalula amabhalane jikelele we-ANC avuma athi bona baqamba imanga bathi bavikela mengameli lo waphambilini Jacob Zuma kulolu tsaba lasenkandla. Ngekubona kwakho bayasicabangela sive yini ngendlela basebenta ngayo nanekuthi umvoti ative njani ngalolu tsaba. Njoba uzobona emva kwale statement esenziwe uMbalula sekube nezincazelo eziningi ezama ukuchaza ukuthi ubefuna ukuthini. Sizokhumbula futhi ukuthi ngisho nosihlalo we-ANC uGwede Mantashe uphawulile ngalolu daba wathi uma ngabe umholi kunendlela ethize okumele ukhulume ngayo ngoba vele inkantolo yagcina ithatha isinqumo mayelana nalokhu and inkantolo yakubeka ukuthi vele uhulumeni kumbe amalungu eParliament kumbe ANC yayingahambi ngendlela ukuthi uMbalula mhlambe ezokhuluma lokho akukhulumile mhlambe indlela akubeke ngayo yikho lokho engicabanga ukuthi kuye kwathi ukuphazamisa abantu ngoba ukhuluma indaba yokuthi bona njenge-ANC benza into engekho emthethweni ngicabanga ukuthi yikho lokho okudala umsindo. Singandlulela kulendzaba yazuma ukuthi njengoba ayokhankasela umkhonto wesizwe kulomnyaka lotako kulolu khetho lolutako ingabe nje lolu dzaba lokushoni ngokuchekeka kwale nhlangano ngekhathi inhlangano ebusayo njengamanje ANC izothola kanzima kakhulu uyabona nje mawuzobheka lolu khetho Dora lolu khetho la 2024 luzoba ukhetho oluzoba nzima kakhulu kwi-ANC ngani na ngaphandle ukuthi mhlambe uZuma usephume iqeqebana lakhe beluvele amaqembu amaningi abevele efisa ukukhipha i-ANC embusweni hayi ke ukuthi loyo wayengumongameli weqembu osonokusekwa futhi okukhulu njengoba sibona ukuthi basekhona bamesekayo naye enze lento kuyosho ukuthi ngempela kuzodingela ukuthi bethwale besebenze kanzima ukwazi ukuthi mhlambe begcine besembusweni kodwa ke ukhona mhlawumbe umonakalo othize uzokwenzeka asazi ukuthi ungakanani lo monakalo ngoba phela sisabone ikakhulukazi uZuma ekhankasa kuyiprovince yaseKwaZulu-Natal kakhulu namanenjana nje eMpumalanga nala eGauteng asikazi ukuthi ezweni lonke jikelele ukusekwa kwakhe kungakanani okuzobe sekunika isithombe sokuthi ngabe uzoyilimaza kakhulu ne-ANC kodwa akazukugcina ngokulimaza i-ANC namanye amaqembu ikakhulukazi anjengo-IFP no-EFF abebefisa ukukhula ikakhulukazi KwaZulu-Natal kungenzeka nabo bethelo machaphezelo. Naku-ke siyakuyavela ukuthi hayi mengameli Cyril Ramaphosa ukuthi i-ANC nayiphume embusweni imali yesibonelelo bantu batati bona uthini ngaloko uzokhumbula phela ukuthi sisesimeni lapho amaqembu ezombusazwe ekhankasa uma ngabe ukhankasa ke kuthiwa uma ngabe ukhankasa kufuneke nawe uzame ukuveza okuhle okwenzile utshela abantu ukuthi uma ukuthi bayakhipha lokho okuhle okwenzayo kuzophuma njengamanje into enjengama social grants neimpesheni inqubomgomo kahulumeni ekhona noma ngabe i-ANC iyaphuma akusho ukuthi lokho kuzophela kodwa ke mhlambe mokuhamba kwesikhathi makungathiwa kungena iqembu elisha mhlambe selinganquma ke ukwenza indaba yeyibonelelo ngendlela ehlukile kodwa akuyona into ezovele iphele mhlambe indlela okwenzeka ngayo engathi ukuguquka ngoba phela sekuyinqubomgomo yani kahulumeni. I-ANC yona ilungiselela na umbungato wayo lomkhulu wegubha kweminyaka wayo ingabe yini lesingayilinzela enkulumeni yemengameli uzokhumbula ukuthi lo nyaka njengoba sesishilo unyaka wokhetho into engicabanga ukuthi i-ANC ezozama ukukhuluma ngayo ikakhulukazi njengoba ibhekene nezinselelo izozama ukuthi ikhulume ngezinto eziyimpumelelo esizenzile kule minyaka esiphuma kuyo ngani na ukuze phela ikwazi ukuthi uma ngabe sekumenyezelwa usuku lokhethwa ikwazi ukuthi ikhethwe into engicabanga ukuthi sizoyizwa kakhulu embombela kulomgqibelo ukuthi umongameli wakhona uzobe esho ukuthi yini esebeyenzile futhi bayiqembu osengalethemba ikakhulukazi ngoba ziningi izinselelo ebhekene nazo. Nasibuka ke litsaba lekuvulela kwelicala kwaPlate Nzimande ulibona njani wena lelitsaba ingabe kuyibeka phi ANC ne-SABC okwamanje kusenzima mhlawumbe ukuthi ungasho ukuthi kuzokwenzekani ikakhulukazi uzokhumbula yena ungqongqoshe wezemfundo ephakeme uDr Nzimande uye wakhuluma nabezindaba wayesethi kwayena usecabanga ukuthathela izinyathelo umthetho abantu abakhuluma ngalolu daba
uma belivula icala uma ukuthi banobufakazi lokho kungawulimaza mhlambe umbuso kodwa uma ukuthi mhlambe bayakhuluma nje ngoba naye ethi uzothatha inyathelo zomthetho mhlambe into engaphinde kuthiwa into yezepolitiki. Sibonga kakhulu Mhleli isikhathi sakho. Sibonga kakhulu. Ngumhleli wetindzaba tepolitiki lapha SABC sibuka nje tindzaba tepolitiki kuleli. Sikubutile ke mbukeli ukuthi utiva njani ngeANC ngemva kokuvuma ukuthi yaqambe emanga ngelidzaba lasenkandla nani ukuthi Mengameli Cyril Ramaphosa athi nayisuka emandleni yeANC iyaphela imali yesibonelelo wena uphendule ngalendlela. Sithandza kakhulu leqembu leANC konje kulamalanga hayi sengathi yonke into nje iyahlela makukhulunywa ngeANC. I think kufanele baqale ngokuthi bangayekeli noma ngawubani akhulume on behalf of ANC. Ngiyakhombisa sikuningi lesifihlelo khona la kule enhlangano yethu lekusasa. Kuyadumaza ke ukubona ukuthi sincitselwa ngalewo 350 okuyimali yabakhokhi bentela kuyona ANC. Uma kumele ibuye izobuya ukuthi ANC khona noma ayikho angiboni kwezimehluko lo. Ngithi mina iANC asivume manje bawenzile amaphutha njengoba basho ukuthi baqamba amanga iswimming pool kodwa phese kuzakwenziwa akumane ukuthi kubhalwe ipage kuvulwe elisha asupportini ANC sichubekeni siphambili impilo ichubeka akekho ngelenzanga iphutha lento buta wona usonke lesikhathi bebangabona amaqiniso bathi wabona nyalo ngoba namhla sovule inhlangano yakhe yemkhonto uNtindzaba ngakhuluma ngamaqiniso sukela ekuqaleni isikhathi sengavula ngalo inhlangano but uyayibona into enebusosi kakhulu ekhona kahle kakhulu babona ukuthi inhlangano seyishela amanda abasathi sekunabendeni. Umbono kwembukeli SABC ngeke ethweswe ukudiphendula ngawo. Mengameli weCope Musiwa Likota uthi lelicembu etelafana nobenjeli bukene netingcinamba Likota bekakhuluma nebetindzaba kwecala kulomnyaka losetulu nakachaza iCope njengemfana losakhula loneminyaka le15 uthi timo letingasigahle letibukene nebantu bakuleli lebatkhanza baphila phansi kwato tenda lelicembu lakhe libe nelithemba lekuthi lushintsho liyasonzela kulolukhetfo lolutako iCope iphindze iphakamise ukuthi kube nelishintsho lihleleni lelukhetfo kuleli ithi bantu bakuleli kumele batinikedwe litfuba khetha Mengameli wabo ngco. Kuletinyanga letimbalwa letingcile lelicembu litikhanzelise bumatimeni kwaze kwadzingeka ukuthi labanye baholi balo bamiswe. Nyakenye lelicembu licoshe liphini lamengameli Willie Madisha kwathi ngekhamba kwesikhathi lalahlekelwa ngilobe kakhulumela lelicembu Dennis Bloem ngemva kwekuthi asule esikhundleni sakhe. I want to say to you this youth that has no education, whose money has been stolen by some of the members of parliament, who are complaining that they don't have university, that thing, who are complaining that they are getting degrees which mean nothing to them. That is the youth that's going to build this South Africa. That's going to build this Congress of the People. So I have no doubt whatsoever the Congress of the People will become, is the dream our forebears dreamt in 55. It's a dream that's becoming a reality in the coming period. iCope netihlalo letimbili eParliament kanti ke beyibukene netingcinamba ngetikhathi telikhetfo ngaphambilini. Emacembu DA ne-Action SA ayingcenye lamanye emacembu tepolitiki lavulele indvuna yetemfundvo lephakeme Dr. Blade Nzimande emacala ebugebengu lokhu kulandzela tinsolo letimbi letimayelana nelivi lelithwetshuliwe lelivetwe yi-outer naleliveta kutsi lendvuna yafunja teSiswati inkapani letenda emathenda ne-NSFAS kanzi kwengetela kulokhu i-DA ifuna ikomiti yePhalamende lebukene nemandla nemalungelo kube ngiyo lephenya kutiphatsa kwaNzimande njengelunga lePhalamende nekuba sikhulu lesetulu. Nzimande utiphikile letinsolo. I-DA ithi tiyesinza letinsolo kanzi kumele tihlolwe yinkantolo. Lesimo siphoqela tijuden letivele tidvonsa kamatima ukuthi tibukane netikwelete njengoba i-NSFAS yehlulekile kubhadala ngalokuphelele. Leli cembu lithi lifuna iPhalamende ikhombe buholo ngekuthi iphenye Nzimande iphindze itihlengo letiphimiselo tamabhala nejikelo we-ANC fikile mbalula ngenkhandla.
It's also an admission and an indictment on Parliament that we can be used to cover up and simply, acquit somebody in a sense that has been accused of wrongdoing. So let us not do that here with Minister Blaine Nzimande. There are millions of South African students who require and need this funding and who look to us as members of Parliament to hold them to account. iDA itibophelele kusebenzisana ne-outer lokuphelele ukuthi utfola umnyombo wenkohlakalo. Imexwayisile ke waNzimande ukuthi ake alinga asebenzise imali tesive kuleli cala ngoba liconzene naye ngco kanti ke indvuna eticitsile letinsolo. I have never used any money from any of my department's entities for the purpose of funding the South African Communist Party, as maliciously and falsely suggested in the outer report. iDA iphinzi yathi wathi onke amacala wavulela indvuna tembuso kanzi noma umthetho ungahamba ngelinyawo lelunwabo licala aliboli. Kusenjalo licembu le-EFF kanye nalamanye amacembu etepolitiki sekende libito lokuthi indvuna yetemfundo lephakeme Blaine Nzimande yesule esikhundleni. Nzimande usolwa ngekutfolakala fumbathiswe i-NSFAS imali letigidzi temarandi. Leli cembu livulele Nzimande kanye nasihlalo we-NSFAS Ernest Khoza licala. I-NSFAS ibukane netingcinamba letinengi lekufaka ekhatsi kukhokhela abafunzi kunalokunye. People who are supposed to be providing allowances to the students and they steal money of the students and they share it amongst themselves. The students on the ground are struggling. Our sisters and brothers in the universities and TVET colleges do not have accommodation as we speak today. The student ifuna i-NSFAS tithi solo kwethula lolu hlelo. Induna yagesi Dr. Hussein Zoramkhopa ithi lokwehla kwelizinga lekucisha kwagesi tikhawukhawu ngesikhathi semaholide kuphela kweminyaka kuba ngesidingo lesiphasi sekusetshenziswa kwawo nekungeta kwemandla ekukhicita nanobe kunjalo lenduna ithi akunasiqiniseko sekuthi lesimo sitawuchubeka sibe njalo uthi ngalamanye amalanga gesi utawuba khona ngaphandle kwekucishwa kepha ngalamanye amalanga lesimo sitawushintsha kucisho tikhawukhawu. Indvuna yagezi ithi kuphakelwa kwagezi akwethembeki kulandzela kunganakekelwa kwetakhiwo ncandi ngaphambilini. Uthi ngekwelekelelwa litiko letetimali i-Eskom iyatilungisa letakhiwo ncandi. Ramakhopa uthi i-Eskom isebenzise lesikhathi sagezi losetshenziswa kancane ngemaholidi kulungisa tinjini betidzinga kunakekelwa. Uthi uma kuphela kulungiswa kwetinjini kutawuncipha kucishwa kwagezi tikhawu. The majority of these units still remain unreliable. Of course, we are addressing that through planned maintenance. And I think the key measure there is that when the units come back from planned maintenance, we should not have repeat failures. And if you had to do an account of what the team has been doing, you will see that they've reduced on repeat failures. Ramakhopa uthi labanelwati kutagesi abafake ticelo tekukhicita gesi. Kuletinye nasibuye titolo bothishala inhloko betikolo letingakhokhelwa baxwayise ukuthi bangafuni letinye tinsita kubatali bebafunzi. Asikwamukele mbukele esigabeni sesibili seTindzaba teSiswati nawucetha ngena ukhethe kahle hlala nathi. Bothishela inhloko betikolo letingakhokhelwa baxwayise ukuthi bangafuni letinye tinsita kubatali bebafunzi. Umphathiswa welitiko letemfundo eMpumalanga abonakele Majuba uyalithi ikolo ukuthi tinike abafunzi konke labatakudzinga ngembi kwekuvula kwetikolo kuleli viki letako. Majuba bekakhuluma beTindzaba ngekuthi litiko lakhe likulungele kangakanani kufundzisa kulomnyaka. Kutaqala kahle kufunza nekufundzisa eMpumalanga njengoba asaqalile emalungiselelo alonyaka. The second managers who are looking after all schools will have to be mobilized to look into the issue to make sure that all schools comply. Majuba uvete ukuthi tonke tikolo letingakhokhelwa temukele imali ye-stationery ngenyanga yeLweti nyakenye. We have budgeted for all those resources and the intention is to relieve parents that they need to be relieved of having to spend monies that they don't have.
Tinhlelo tekulungiswa kwetakhiwoncandi tiyachubeka njengoba bekungilenye yetingcinamba lebukene naleli tiko. Kanzget makethe tetimali irandi lehlile naliqhasaniswa netimali takulamanye mave. Kutemidlalo ibafana bafana ibukelene emcansa njengoba abadlali bayo labathathu laba bathenjwa abalimele Captain Ronwen Williams Mthobi Mvala naThemba Zwane angeke babe ingcenye lelicembu lelitawubukana neLesotho emidlalweni wetilolonga ePitoli kusele liviki linye ukuthi iqale imidlalo yeAfcon eIvory Coast. We have a few problems, a few little and a big one. So the little one is here on my right. Ronwen didn't train with us the last 4 days, but the medical report is positive, so we will start training. He will not play tomorrow, but he will be ready for next week, Tuesday. There is no doubt about it. The second one is Tindzaba. Tindzaba got a kick 2 days ago, I think, on training. And the biggest problem is Mthobi. So Mthobi had again a groin injury. So the doctor is now with him and we will wait the medical report. Sigijimele mbombela ke sihlole ukuthi Sipho Motha uphethe tiphi lethambe embili letiphume embiteni kulugwala kwala FM. Sipho asikubingelele sikwamukele. Lishonile Dora, lishonile mbukeli. Ekhasi kweTindzaba umlaleli langahlindlela ihlelo letiphuma embiteni kuligwala kwala FM. Mengameli Cyril Ramaphosa wethembiseke kunaka tidzingo tebantfu bakulesifundza seMpumalanga. Kanti kufuna ilitiko letempilo. Joe Phahla wethuleke luhlelo lwetempilo lapha eBushbuckridge kulesifundza seMpumalanga. Uletini letinye ke umlaleli langahlindlela ihlelo letiphuma embiteni kuligwala kwala FM emkhathini kwensimbi yesithupha nesikhombisa ngathuli kwaloko umlaleli siyakumema kwekuthi usithumelele umbono wakho uphawule mayelithindzaba lesiphethe ehlelweni ngakusebenzisa ke iWhatsApp voice note kuna inombolo lethi 065 637 9958 065 637 9958. Angibonge Dora. Asibonge kakhulu Sipho kuqala phaketa lamuhla sihlangane ngolwesine enzaweni lefanayo ngesikhathi lesifanako ungakhahla ukubukela lesematheni ku SABC lehaye ku DTT na ku SABC Plus nakubumbana insimbi yesithupha nzambama sikhona ke simo selitulu. Ngetela ngena nzabatalo kanjalo ngetela ngenaso simo selitulu masibuka ke isithombe sethu kusesha namuhla ikhombisa kuba inyende ke imvula leba khona phakathi ke nelive njengobuka seselapha kuye ke la 80% mathuba emvula abantu kabacaphele leto nzawo leto kanti ke naselanga lakusasa ngolo lomuhle asesekhona lawo mathuba emvula lamahle kakhulu lapha kuye ke la 80% enceneni nesifundza ke la iFree State kanti ke eMpumalanga live likhombisa ke la kumbo yangemafungo lo lomuhle kanti ke isixwayiso lesivela kwa South African Weather Service likhombisa ke kuduma kakhulu mawungena ke la eKhatsi nelive kanti ke ikhombisa kuba nemandla imvula ngalekela eMpumalanga nasencenye nesifundza ke la eKwaZulu Natal kanti ke langeni lakusasa sesekhona ke lesixwayiso semvula ke lematima ekakhulu kade sifundzeni ke la eEastern Cape kanti ke likhombisa ke kuduma kakhulu mawungena ke la eKhatsi nelive abantu ke kutawufuna bacaphele kakhulu kuleto tindzawo leto kanti ke masibuka lamazinga ekushisa kutheme njani langeni lakusasa masibuka ke la sifundza eGauteng mabuka ke Pretoria kufuthumele nangalebo Broncos Parade njengoba lapha kuye ke la 29 27 lapha ke la eSprings kanti ke la sifundza eLimpopo mabuka ndzawo letfana nabo Musina kuyashisa nangala kubothoya ndo bophalabura buBakersford hleli lapha kuye ke la 31 32 ngaleke la eMokopane kanti ke sifundza iMpumalanga ndzawo letfana nabo Skukuza kuyashisa kuleto ndzawo leto njengoba lapha ku 34 futhumele eMbombela eCarolina njengoba lapha kuye ke la 29 25 ngaleke la eSekunda kanti ke sifundza eKwaZulu Natal mabuka ndzawo letfana nabo Vryheid bu Ladysmith kuyashisa kuleto ndzawo leto ke njengoba lapha ku 28 nobe ke kufuthumele uLundi hleli lapha ku 31 nangale kubo Richards Bay nakhona hleli lapha kuye ke la 31
khombisa kushisa kuleto tindzawo leto kanti ke la sifundza Eastern Cape mabuka la tindzawo letifana nabo malitswayi likhombisa ke la nobe ke kufuthumala njengoba lapha ku 26 kanti ke Mthatha lapha ku 27 mabuka boconke lihlelo ku 26 kanti ke Gqeberha likhombisa ke kuphola ngwala lomuhle njengoba lapha kuye ke la 22 mabuka ke la sifundza iWestern Cape Vredendal kuyashisa ngalo bokhuleni Williams njengoba lapha kuye ke la 35 kanti ke Worcester lihlelo lapha ku 27 lokusho ukuthi lifuthumele kuleto tindzawo leto ke ngalo Beaufort West njengoba lapha kuye ke la 27 ilipholile eGeorge njengoba lapha kuye ke la 20 kanti ke masichubeka sikubukela ke la sifundza iNorthern Cape mabuka tindzawo letifana nabo Uppington lishisa likhipha umkhovetsheni njengoba lihlelo lapha ku 36 kanti ke mabuka lapha boKimberley lihlelo ku 32 lihlelo lapha ku 31 lokusho ukuthi kuyashisa kuleto tindzawo leto ke nakubo Calvinia njengoba lapha kuye ke la 30 ngwalelo muhle kanti ke la uma sichubeka sibukela ke la nobe ke sifundza ke iFree State mabuka ke la tindzawo letifana nabo Bothaville hleli lapha kuye ke la 28 kanti ke nangale bo Sasolburg nakhona bo Kronstadt bo Welcome hleli lapha ku 28 kanti ke mabuka tindzawo letifana nabo Bloemfontein hleli lapha kuye ke la 29 lokusho ukuthi lifuthumele kuleto tindzawo leto bo Frankfurt nakhona likhombisa ke la kufuthumala kanti ke masichubeka sikubukela ke la sifundza iNorth West mabuka ke la ikakhulu ka tindzawo letifana ke la nabo Potchefstroom likhombisa kufuthumala eLichtenburg kuyashisa ngolelo muhle kanti ke mabuka tindzawo letifana nabo Rustenburg nakhona liyashisa njengoba lapha kuye ke la 33 njalo ngalo Wolmaranstad bo Bloemhof nakhona likhombisa ke kushisa kuleto tindzawo leto njengoba ubona sifundza cishe ke siba nayo ke la imvula esikhatsini lesinyende mabuka ke ku Tosca nakhona kuyashisa kuleto tindzawo leto ngesikhathi ke Temadina mabuka ku Vryburg nakhona kuyashisa kuleto tindzawo leto kanti ke nangale ke kubotawunga lomuhle likhombisa ke kushisa kuleto tindzawo leto njengoba lapha kuye ke la 33 lokusho ukuthi emigwaqweni abantu abacaphele ngendlela bashayela ngakhona ngisho ukuthi kungako bengikuphathele kona ngithi kini busuku abube ngilobuhleme